umpostoli Paul uthi kulo verse 14 wesula incwadi yemacala ethu leyayimelene nathi ngemithetho yayo ukuze bese kuthiwa wayisusa ngekuyibethela esiphambanweni wasebabusi nalabanemandla wabemuka ikhali wabathela ngelihlazo ebaleni abehlula ngaso siphambana angisonge kanjena lento bazalwane lelo siyesibunabo ka Bible study ba-aware ukuthi libandla la ufunda iBhayibheli lihamba ku chapter 4 wa Revelations kulo chapter 4 sesitshelwa angithi nje thine nani asimkhothi Revelations 13 niyangeva musa kuletinto letilistwa lapha letawendeke emhlabeni ngiko thina sikho bazalwane la bomfunza kahle Revelations ufunde lo chapter 1 ufike la kuthiwa loyo lonendlebe akeve lokho lokushiwo umoya emabandleni ngeke uphinde ukufe ngale kwa chapter 4 lokho ngeke uzukufe nakuthiwa nje loyo lonondlebe akeve lo lokushiwo umoya emabandleni ngeke uphinde ukufe kuyawuze kuyophela lama chapters anangizana ngoba yini ngala kuthiwa ungakefiki kulo chapter 4 yini ngala kuthiwe loyo lonendlebe akeve lokho lokushiwo umoya emabandleni lokuthi libandla lisekhona kulama chapters lawo kulo chapter 4 na ufunza nje leli verse lekuqala uthi Johane wase ubona izulu livulekile wathiwa yenyukela la wakhuluma that is rapture ungosi yami moya ongcwele help me uthi kwathiwa yenyukela la na ufunza lo chapter 4 wehla naye udiscover ukuthi sekunetinto letishiwo kolesetendeka ezulwini naye emhlabeni umhlaba la sawufunza lama chapters uthubeke sekuthiwa nje lo lonendlebe akefe akusashiwo ukuthi emabandleni sekuthiwa lo lonendlebe aqhubeka namanje lo lonendlebe akefe yini libandla alisekho lisemoyeni lihleli nenkosi Jesu umbanywa kuvalwa emaphutha ongela embiwe libandla ayaqhwatshwa emkhathini alehlulelwa nemahedeni lehlulelwa lodwa nawufika ku chapter 5 wakhala Johana uthi ngamemeda ngelivu lelikhulu ngoba ngathi ngiyabuka ezulwini ngasesihlalweni ngabona kunencwadi leyayisealed uthi le ncwadi yayibhalwe emagama ngala nangala uthi ngakhala ngamemeda ngibuda ukuthi ngubani lofanele ukuvula le ncwadi le uthi ngathi ngikhala ngimemeda kwase kukhuluma linye lemalunga lathi ungakhali Johana ngoba incobile ingwenyama yesive somndeni wakaJuda. Don't cry John lo chapter 5 lalela le ncwadi lephethwe naye ivela la uthi Paul wesula incwadi leyayimangale ngabazalwane it was sealed by the cross yavalwa kodwa itawuvulwa ngifuna ulalele ngifuna na ufike ekhaya uhlale phansi ufunze leBhayibheli lakho bekele lokulibala phela ngethishumayelo kuphela ufunze leBhayibheli naka na ufika la no chapter 5 khulunywa ngale ncwadi le uthi wakwasezulwini kuvuka ingoma ezulwini kunengoma lesimele bazalwane lesiyoyihlabelela angiyathi nami ithini kodwa ngazi ukuthi ngiyiva njena iAstula Commando angiyani khona le ngoma lemfikela manje seyibale kanjani khona le ngoma lemfikela khona lemva kodwa iyabhalwa la le ngoma ukuthi iyawuhlatshelwa ezulwini bese iyabhalwa kulo chapter 5 kuthi ithini le ngoma nawufika chapter 6 yavula ingwenyama yesive semndeni wakaJuda yavula lencwadi lesealed why ibe sealed niyakhumbula abazalwane na ubuyele emva ku Old Testament
iBhayibheli lithi kwathi ezulwini uNkulunkulu atoba nemihlangano nemadodana kwabonakala sekukhona kwaSathane. Lalela, kwakuphemithwa kule nqwathi leyabethelwa uJesu siphambanweni. Nekwakhona thina nawe ngabe sesimangalelwe kakhulu. Thina besingakafanele kungena embusweni wezulu. No, besingakafanele bazalwane ngoba nebantu asikabatsheli enough ngale ndzaba le. No, we have not done the best we could do. Kube besihlakaniphile embamba. Ngoba lizulu nje sesibona umusa walo lokuthi sitawungena kilo kodwa mbamba vele asikawenza umsebenzi lebekufanele siwende ufike ekugcineni. Hey, Nkosi, le ncwadi lesulwa uJesu la leyayimangalela abazalwane. Oh siyabonga Jesu thina sesisusiwe kule ncwadi. Kuthiwa kodwa yathi nayivulwa le ncwadi nawufika chapter 6 lithi kwaba netinto lekuqala kwendeke emhlabeni. Lalela, nayivulwa le ncwadi ku chapter 6 kuthiwa nebantu baqala ukubulala nabodwana. Nawufunza lo chapter 6, nawufunza iBhayibheli, ngeke kwendeke lokho in the presence of the church. Ngeke kwendeke lokho kusenami nawe sithandaza singakavilanga. Ngeke kuze kwendeke. Ngeke kuze kwendeke. Nawufunza lo chapter 6, nawufika ku chapter 7. Umhlaba abazalwane kulama chapters lawa usetha uhamba kude noshumayela ngoba nanahamba libandla nalabo ekade bashumayela batawubhaca. Ngoba bakalitshela iqiniso libandla phela abantu bathi abashaya abantu. Uthi washumayela bese usala kanjani? Bese usala kanjani? Ungangitshela ngathi khona lapho nakwakujutshwa khona umnyaka ngabona lo mnyaka afake ematshela amakhulu la khikhini. Asalungisela ukukhipha leli linye. Oh no, abewaphethe amanye but kunalamanye la khikhini aphethe la tinye ibhodo tintu ngala. Athi wonke lo mfundisi lothi this year is my year akabuye la. Akona kuyophela umnyaka thina uzola tendeke. Ngale nalibandla lihamba. Ngifuna nathi bazo nalibandla lihamba. Uthaba nekwatelana lokumadinga emhlabeni ngoba nyalo sikwata abuya sibambe ngoncwe. Ngikho nje singeke sibendulele labafile ngoba batakukhanza yemake mavuso soluvimba phumzile mntwana baye uyamhlaza yemntwana wendanga soluthethe manje la bafile bendulele kwetindwa abasathethe sebangena eveni la kamoya. Ngeke sisabendulela bona ngoba sebakulenye inkati moya. Ngicela ukugcina bazalwane, le ncwadi nayivulwa kuthiwa ya-activate phela lokukhulu emhlabeni. Ngikho na ufika ku chapter 7 wa Revelation kubuta lidalwa khona ivideo besiyilalele nebazalwane ngale kukhulunywa ngolomnye uthi kude longakhona kuphila kulesimo lesitaba khona nalibandla selihambile. Uthi ke khona sikubambe lokubazalwane ngoba ndamkhumbula Jesu uthi kukhona la event akhona lenza wathi uma lesikhathi lesi singancishiswanga bekungendeka kungabi khona ngisho munye lo sinzile. Uthi ke ngenxa yalaba khethiwe akusithi ke lapho thina nawe Jesu sikhethiwe sakhetha but during the tribulation bantu batabe batikhethela bona ngenxa yesimo. Ngikho lona nje ucele ukuthi ngiyamcela nini le ndabusala ngokuyade bakhona abatawusaba ningacali nithathe imark of the beast. Bo Elon Musk bacalile le nto bayayisebenta i-foundation yayo seyivele ikhona. Hey yamadala umbonga uyakuthanza uNkulunkulu ngoba nawe uyamthanda. Lenye into leyende ukuthi akususe kule ministry le akulethe kule ministry watile ukuthi le ministry lokho uyihola leyana iministry lephethe yonke le system yakaSathane. But I cannot use my child. Khona into abaye abantu kanabade ukuthi uNkulunkulu semsebenzi it all works for good to those who are called according to his plan and those who love him. Ngifuna ukusho ukuthi la kithi nje le ministry ICT ne ministry yaka health into nathambe embili kungenisa lo mkhonyovu
lo mkhuba lo njengoba nibona ukuthi imithi esibhedlela it is well planned ungemabomo yiwena lebe ngikubanya lo tethulo letyengo nyameni yini ngikhodini ngikubanya lo tethulo letyengo nyameni